abaturage batuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Ndego bavuga yuko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'amapfa, bavuga yuko inzara igiye kubatsinda mu nzu, aho bamwe basohoka mu nzu bakajya gushaka ibyo kurya hanze. Mu karere ka Musanze, polisi y'u Rwanda yabwiye itangazamakuru ko mu mezi 3 ashize akarere ka Gakenke ariko kagaragayemo impanuka nyinshi zihitana ubuzima bw'abantu ugereranyije n'utundi turere 3 ndetse tuherereye mu ntara y'Amajyepfo. Ibi byagarutsweho ubwo mu ntara y'Amajyepfo hatangizwaga ubukangurambaga bwa gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo polisi ifata abamotari n'abashoferi ikabegeranyiriza hamwe ikongera kubibutsa gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda zitateguwe. Gatsibo, umugabo mu murenge wa Rugarama yapfuye agwiriwe n'ikirombe yacukuragamo amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Dore yuko yagwiriwe na kino kirombe ahita yitaba Imana, ndavuga ko hasiga ubuzima. Abaturage babwiye itangazamakuru yuko n'ubundi bari abagabo basaga 5 bitwikiraga ijoro bakajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ejo bundi polisi y'u Rwanda iherutse kubabuza kujya mwa bino birombe gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo barinde ubuzima bwabo ndetse n'ubwa bagenzi babo. Ibi ntago babyumvise, bakomeje kwitwikira igicuku bajya gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, none umwe ahasize ubuzima. Ibi biri kubera mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Bugarama, ahapfuye umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko agwiriwe n'ikirombe. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Kayonza mu murenge wa Ndego. Abaturage batuye mu murenge wa Ndego mu karere ka Kayonza bavuga yuko bibasiwe n'amapfa yibasiye imyaka yabo, ndetse kugera izi saha bakaba bahinga ntibasarure bitewe n'udusimba tubarira imyaka. Bakaba bavuga yuko ari n'abasohoka bakajya gushaka imyaka hanze bitewe n'uko udusimba twibasiye imyaka yabo ntibasarure. Ibi ngibi babibwiye ubuyobozi, ndavuga tubura kugira size ngizi nta kintu barabivugaho. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Musanze. Polisi y'u Rwanda yabwiye itangazamakuru ko mu mezi 3 ashize akarere ka Gakenke ariko kagaragayemo impanuka nyinshi zahitanye ubuzima bw'abantu ugereranyije n'utundi turere dutuye mu ntara y'Amajyaruguru. Ibi byagarutsweho ubwo mu ntara y'Amajyaruguru hatangizwaga ubukangurambaga turinde ubuzima bwacu. Ubwo ni ukuvuga ngo ni gahunda ya Gerayo Amahoro, ubwo polisi ifata abashoferi n'abamotari ikongera kubibutsa gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zitateguwe. Mu karere ka Gatsibo, umugabo wo mu murenge wa Rugarama yapfuye agwiriwe n'ikirombe yacukuragamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ubwo abaturage bavuze yuko iki kirombe cyahagaritswe ku mugaragaro kubera ko gicukurwamo amabuye mu buryo butemewe n'amategeko, dore yuko n'abagicukuramo nta bwirinzi baba bafite. Bavuga yuko rero guhagarika kino kirombe bari barinze ubuzima bw'abantu benshi kugira ngo batahaburira ubuzima. None abasore 5 bitwikiriye ijoro bajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Umwe muri bo ikirombe kiramugwira ahita hasiga ubuzima. Ubwo polisi yahagaritse kino kirombe ku mugaragaro, bavuga yuko abazakijyamo bagafatwa bazakurikiranwa cyangwa bazahanwa n'amategeko. Abaturage ntago ibi babyumvise, ubwo bishoye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze. Ciao ciao.